INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule December ni som thum kan chuang kai ta der mai kum sang ni le som ni chu kan thla liam trep ta a kum lo thar tur ta na in buat sai nan hun thatakin man thu kan bei se ye tun tum chu voina news max chanchin bu lam hi kan clear kwal thuak don nia Jason Miller chuan January ni ruka debate nei huna in thlanti chingpen ani dan fin fiana kan entir don ati Jason Miller hi American Communication Strategies le political advisor ni in kumsang ni le som paruka Trump presidential campaign na and chief spokesperson khani Trump re-election campaign 2020 khan senior advisor ani bok election thu boy kal zela Trump ta na ding ngetlat thei to pa ma la tu zinga telveni Newsmax TV nenanin komna Jason Miller chuan January niruk electoral college vote chair nia hian debate om thei tura kan ngaya debate hi kan nei thei ani chuan vote ti ching pen ani dan fin fiana tam tok kan peang election thu boy chungchang Trump legal team lamin court lama an bo zui nen hian ain ang chia don lovani ati Jason Miller chuan soichun zom zelin US dan pui article 2 chuan state legislature te chu election dan le dun siam theina pe a state tin chuan an du dan ang zelin dan an siam ani engtin nge election an kalpui ti lam hi kan boina ni lova an dan siam angin an kalpuyem ti hini kan zo na zok chu Wisconsin bi khi han soita ila Rudy Giuliani chuan Trump legal team akai hruaya Nemen mai khan Wisconsin Supreme Court a ngen na an thlen le nia Trump legal team chuan Wisconsin state election dan ang lova vote thak singa zeta om thu le fin fianan nei thu an thlen ani Wisconsin state a Trump legal team hmalak na hian atum ber chu vote nei lo tam takin vote an thak chungchang hi ani ballot diklo ringot po sang ruk chuang a om to nia heng te he diklova chui chiana en fia kan du ni state danga case lian tham te han soita zelila Georgia state a chuan ballot paper tam tham tak suitcase pakhata muani hei hi engatan nge tu ta nan da nge ti kan redu Arizona state a chuan voting machine te endik an phallo topa achan kan relo Michigan a chuan ballot te voi tam tak an siar non tlo boka heng ka soizong zong te hi America rorel na sang bera fin fiana ne na highland kan du'a local politician te anin rol theilo na muna election ti chingpen an ni dan evidence kim chang tak kan entir don ani Miller chuanati Texas representative Louis Gohmert Hovin Republican Congress member tam tak chuan Vice President Mike Pence chu Joe Biden anem ngetlo turin an norve mek boka video masa kan soito ang khan Mike Pence kuta mo phurna lian taka omta a hoisen takin thutluk na siam thei tura ngaila ramatan tu te tan hadam takin January ni rukhi ngai chang ri phot mayang Jason Miller chuan US dan puin Vice President thuni na apek chungchang soilang bokin Electoral Count Act 1887 chuan Vice President chu US Joint Congress in khom hroi tuata na ruata Joint Congress rorel na akai hroi don ani he huna hian representative le senator pakhat ve vetal electoral college vote lo dang tura an pen chua kan ring tlatani representative Gohmert hmalak na hi a hlo tlin ngei kan du'a America me pui ma a thudik highland ani theinan hun tha kan mu ngei kan ring ani atibok signature audit chungchang kha thuboi tak ala ni renga Georgia governor chuan signature audit tura phalna petheitu kanilo atimo mai President Trump chuan nizan mai khan Twitter a Georgia chungchang hesoya Georgia engtika nge Fulton County hi signature verification kan phalang en hmalak na hiawa chaklo ve ti in Governor Brian Kemp ming alam telbok Pennsylvania state a hian voter omzat ayatam vote noi ni le sanga atla a chuwangin President Trump chuan Pennsylvania kan chak alo ti bokani President Trump thusoi December ni somni pakua ami hi Georgia state Republican governor hian aron changlet vengal wata signature audit turin order ka petheilo ati
Brian Kemp chuan Georgia Constitution ang chuan election chung changa in rel bol na zong hi Secretary of State kuta omani Secretary of State hi kaloni ve to thina wangin an thu nei na hi ka hrechiang ve a chuwangin signature audit tura order pe theitu kanelo ti in Fox News a hril thaliam ta dai to khan signature audit turin kalo out chuak ve to a Secretary of State chu voitam kalo ngen to bok kan state mi puiten kan election kal phunga rin na an nga ngam kadua chu voina hian a thlengin ka hria atibok nimin December ni somni le pakua khan Georgia Secretary of State Brad Raffensperger chuan Cobb County signature audit chu engma thil diklowa omlo thu apuanga November ni thuma election result chu adikani ti fin fi anita ati Brian Kemp chuan Cobb County vote endik na hi puiturin Georgia Bureau of Investigation chu ka hriat tir to a engkim dikta ka kalpui turin le election result chu ani na ang taka chhuah turin ka hril bok vote endik nuwa election result hian ani na dikta ka tar langin ka hria ati President Trump chuan Georgia governor hi asoi sel fowa President Trump le anin lai chin na chungchang zo na changin Brian Kemp chuan kan president hi atlin le theinan kan party mi te ang bokin thei top ka chhuah ve ni Trump legal team hmalak na pu ka thlawp ve hlea atopa chuan dan ang hmalak angaya kan ramdan pui anga katchet angai ta a dan angin ma kala zel bok donani ati Georgia Senate election chungchang soikai chhozelin Senate election January ninga alo om tura po hian langtlang takin kalpuyan yang atibok kan puan to thin angin Georgia Senate seat ni inchu na hi boru ka sang thaham ham hle maya Georgia election na chak jok chu Senate a chak jok tur anni tamaya Republican an chak chuan enge mochena Joe Biden admin chu an thunun theidona Democrats laman chak hlo chuan US rorel na ina thuni na zong an nei to dona ni Georgia Senate election kalme ka hian mi mak tadoi ni zetin vote an thlak fel der to a Senator ni lai mek Republican mi Kelly Loeffler le David Perdue chu Democrats candidate Reverend Raphael Warnock le John Ossoff tenan khingani Newt Gingrich chuan Democrats te hian thang tharte hroi sualan tumani ati ve thung House Speaker hlui Republican ru kol Newt Gingrich chuan Democrats Party chu nataka demin Tunlai Democrats Party Khawvel dan hi America ta na thil hlo om takani ati Gingrich chuan The Guardian chanchin bu chu ti hian a hrila Democrats te hi liberal theology an tuipui luata an kalsual pha ta ani ber tunma chuan Democrats Party hi American namzia nun puitu an lo ni thina ma se tu na chuan chu tiang an ni to lo thu nei na pum hlum an nei thei don phot chuan kan school kal phung po ti dang lam vekin thang tharte kong diklo zok zo tiran tumani ati athu soi fianan Newt Gingrich chuan ti hian a soi zela kanrama sarkar official te hi enteu nan thok thadu hleinem Democrats governor te chu dictator ang maina noma tunlai kanramin harsatna to mek te hi Democrats ten an thunun thei hi ka ring mia lovani President Trump om dana zirin Republican Party mi le sa te hian America President hi kan ngai hluin kan ngai ne pha theyang Donald Trump hian na a tho chun zom zel chuan hun rei tak chung chu Republican zinga atlana tel donani atibok kum sang ni le som ni le pali presidential election a Donald Trump adin le iringem ti zo na chu changin ngai dan ka nei lo masi president a chu le ni ngat chuan a hup hur om via wang Joe Biden admin chet dan point thui tak om zia nei ve bokang chu ati heti la hian mi tam tak chuan Donald Trump ai ma hian afanu Ivanka Trump chuan US presidential nominee a chu an ring furtamaya Trump admin a khana pasal Jared Kushner nen an hun nei zong ton hriat nei nan ni om takin an mang fai ret maya India ram pon ron tlo to nge kha kansoram politics angin seniority zongin thil hian thlir vek lem lova Ivanka Trump hian Republican chunga presidential nominee hi achu ve ngatani chuan a che chiat viewerin omlovani meichia ro rowa chuan
sang ni le som paruka apa king tu Hillary Clinton ai kha chuan adu om zok kan ti deuh vekin arin om Golop annual survey chuan sang ni le som ni chunga Americans most admired America me pui ngai san ber result aron ti chuak le ta a President Donald Trump chuan pakhat na din muna hova President Louis Barack Obama chu som pani na ani Golop survey hi December ni khata tangani som pasari chunga la khom ania Joe Biden chu media tamzok te chua dan taka president elect ani to chungin President Donald Trump hi American zinga alat lana vat hle ti riat thei Golop American most admired list a hian tum som zet top tena Donald Trump ming alang to a Obama ming hi voice som pangala ya lang ve ta bok mei zinga former first lady Michelle Obama chu azonin atum thumna tan pakhat na din munalo le ta a Vice President elect Kamala Harris chuan pani na aron hauta ton naya kan riat lar tak Justice Amy Coney Barrett chu mei zinga pakuana din munaron lu ve bok tuna hian Trump hian mithil ti theilam tang anei chaw ang reng khop maya Republican ama wanga tinge nge te po Tramatan eng man ti du mang lova anre thup reng mai ni hi just tele Supreme Court Justice a ruat tenge poinan phatsan zel mai boxia Ramachuan Republicana ama phatsan tu te chu ar hereng to donani ti in athin rim thu te po soi chuak hial ta politician ei rule ei zon nan pera politics khel te ti rem vek atum miau siawang hian a party politician tenge poin drama hi da bo andu ni perina lang ta Republican voter lam tang nei thaber record nei mek si hian Republican politician hruai tu te lam tang anei tamang tlat lo maya hei hi US Republican Party tluk chiat na turan yang mo ti te po hi ngai tu tur ati tam hle ni Donald Trump atan hian president ni na turin kong zong a ping vek ti na chu ni kherlo ma se adik na sual saktu lam tanga nei chau e mawang hian atan kong a chho tak zet to ni hi a cheber hi don lova theilova Joe Biden hi president a nem nge lo ni pal chuan Trump hian sang ni le som ni palia president a chu le mai ring tu an tam hlea chuti lain kan soi to ang khan Trump a faduat Ivanka Trump po hirin kai berte zingami ani der to thotan ni khan Ivanka Trump chuan Iowa mangai thu an tuita chu ve le thil tui chuan politics a lu atum ngei ni riat na miril ruwa alian chhota maya ama Ivanka Trump hrim po hi Iowa hian ami khwal lo hle bokani apatan voitam tak Iowa campaign in huna mang thina a campaign sak Donald Trump chuan Iowa Joe Biden nei ta reng bokani kha chuba ka Republican politician te tan campaign in Iowa hian huna mang na sa bok Donald Trump chuan electoral college vote an ngai tu turni January ni ruka Washington DC khopuya pung khom turin mipuya som khoma hetia som na chan hi Republican senator le congressman ten Trump an thlawp theina tura chakna lan tir le ep2 te rikrap ani ber mai ome tin boina na men lo chu pal chuan Tramatan chet lak na boruak in hong miel mai thei boka ko ta in rol du tak lo wangin Trama hian mi pui chakna mana tum ve poni mai theiani kan thlir zel photani ang chu ole thlir tu tenin lo beng war pui kan be se ye in zain kum hlui thata ka in thla liama kum thar in chuan kai theu theinan du sakna kan hla na chu